U okviru kulturne manifestacije Noć muzeja svoje mesto našli su ćuprijski borci koji su za ovu priliku priredili izložbu fotografija povodom 70 godina pobjede nad fašizmom. Ljubiša Jovanović, predsjednik Saveza udruženja boraca svih ratova i njihovih potomaka opštine Ćuprija, zadovoljen je odzivom građana, apostrofirajući da se istorija nikako ne sme zaboraviti i da smo dužni da je u nasleđe prenesemo budućim generacijama. Mi kao članovi Saveza boraca i udruženja boraca koji broji 1600 članova, uz pomoć naših saradnika opštine, lokalne samouprave i tako dalje, mi se borimo da održimo ovu tradiciju, jer tradicija ne sme se zaboravi. Sramota je da istorija ostane u zapećku. Mi se borimo, ako smo malo mlađi, danas u našem udruženju su bila deca koje su imala po 10-12 godina i koje su bila u većem broju sa roditeljima i baš su bila zadovoljna sa ovim što su videla ove naše, ne naše, nego istorijske podatke i ipak je ovo, kako se kaže, muzej istorije. Svoje učešće u manifestaciji Noć muzeja također uzeli su i zaposleni u Narodnoj biblioteci Dušan Matić, otvaranjem legata, spomen sobe Dušana Matića u kojoj naši sugrađani mogu da vide više zanimljivih stvari i to po prvi put. O čemu se radi, govorila nam je Gordana Marković, direktorka Narodne biblioteke Dušan Matić. 12. po redu Noć muzeja učestvuje Narodna biblioteka sa svojom bogatom zbirkom iz fonda. Znači, izložili smo knjige o muzejima sveta, izložili smo zbirku stripova, izložili smo knjige o svim ostalim vidovima umetnosti koja nam je zaista bogata. To je Povelja časti, francuski orden, Nacionalna legija časti, dodeljen Dušanu Matiću u decembru 1963. godine. To prvi put prikazujemo u našem legatu koji ima svoj veliki i bogat fond i zaista ima puno toga da se vidi. I ono što također po prvi put pokazujemo, to je inicijativa građana Ćuprije za osnivanje muzeja zavičajnog muzeja Hora u Margi i eto velikog razloga da svi dođu u posetu biblioteci. Važno je reći na kraju da Ćupričani izložbenu postavku fotografija mogu da pogledaju svakog radnog dana u takozvanoj Đuđinoj kući, kao i legat spomen sobu Dušana Matića u prostorima Narodne biblioteke koja nosi ime ovog poznatog srpskog književnika i pesnika.